Juan mo benta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdengku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengan iten di perbadiai kita. Ale bapak nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadiai di, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul mengikuti dalan ni Tuhan. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas pesalmen bindu 10 ayat 2 soh ayat 4, deket ayat 20 sada, soh ayat 30. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 20 sada, soh ayat pe-22 ken si mendok. Ibales jaho bango, perulanku si benar. Ipasu-pasu ngo aku kumerna aku oda mersala. Dak ku uwe ngo perintah Jehovah, janah oda kutadingken di batangku. Bapak inang deket kita karinana, doktrin sola fide deket sola gracia, artina pelin iman deket pelin masih ate Tuhan, gatingo mencedai kalak Kristen. Terlalap ngo kita deket kepercayaan ta. Mula ipaluah ngo kita, idi kumerna debata memereken masih atena mendahi kita. Masih atena idi ibreken taba kita, oda kumerna karina burjunta, tapi kumerna iman tasambingo. Pengantusin ta si bagidi, memaing kita oda nenge ki pedateken pemaing deket perulanta. Murah kalon ngo kita mengulakan dosa, deket odang geut mengulakan lemo atena, ibagesen kenggeluhan kalak Kristen, bagai sini kelemoken ni debata. Kumernata betoh, si peluah, imo sini bahan ni debata sambing, si oda demu mi pemaing deket perulanta. Perpesalmen, pesengetkan si odam penteren. Ipesenget ngo kita, imo sini baing ni Tuhani mendahi kita. Lot hubunganna deket pemaing bak perulentah. Ibalas jaho bango perulentah sim benar. Sim benar, lot kata asing imo cedek, artina keadilan, si anggota bahan ibagasan geluta, deket kumerna oda mersalah kita. Kita idah i ayat pe-20 sadakan. Boy ngo masa idi, mula dak menguei perintah Jehovah. Janah oda menadingkan debata. Sebagai tersurat i ayat pe-22 kan. Enda oda ngo si peluahkan kita rembang migegoh ta sendiri. Mula pe tak ulakan, oda boy kita senteng. Tapi enda perlu kalon. Imo bakune ngo debata memaing kitan jolmit deket bakune kita menguei perintah debata bagi mamo ibagesen geluh taen. Bersodip mo kita. Menjalo metangkup ngo kami kumernanggo ipeluah kono kami ale Tuhan. Kumernaken tedoh kalon kami menjalo kono si peluah kami ibas geluh nami en. Pergegohi mo kami ale Tuhan. Ibagesen gelar Yesus. Amin. Bagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana, juah-juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.